Amico Termines, mi
Johnson, good place to bounce around. I've seen on trying to Juicy John, show is a show. They are the you're
Жақшы билеген меймандарға өкілі табылсын білектері. Ақшалай білектер бар. Шeko. Orunduklardan ormanlıqsar, sırtta жүрген meymanlar olsa şakır koyulsa hakkini hazır aldığınızlarga bir жақшына qaretmisi tamaqlanlar. Qanday жақшы meymanlar olsa alaqan çapsın bilek var, öküle tavasın adına. Qanday жақшы meymanlar var mı? Çap! Çap! Құдай жеме беріп қойынша қол шағып атып оғыздыры даймындап кетіп атады. Рахмат. Меймандар, біз еме отырған жерде барымыз шоғу қызықты конкурс ойнаймыз. Құлақ салыңыздар. Музыканттар тараптан жақшынақай ырлар шаңыра. Kim bilse қолын көтерсін, bir kuplet ырдай белек алар. Bir kuplet ырдай белек алар. Құлақ салыңыздар. Şimdi muzikalık çıkarmağa kulak salala gittik. Kim bilir? Kim bilir? Al! Al! Bilenler var mı? Kim orada? Kim? Al! Ana. Allah'ın sol çapraz. Gece başla. İkinci muzikalık çıkarmağa kulak salamız. Kim bilse oldu götürsün. Gittik. Ulan taraf. Kim bilir? Kim? Odaları özü bu şahit. Var olursan birinci muzikalık çıkarmağa kulak salamız. Gerek. Kim bilir? Kim bilir? Al! Kim? Kol çapraz geçecek deriz. Ay,
alız, kettik. Hiç kim bilmeyi mi? Ya. Avtobusun başına mes, ortosun oturup aldığını söyleyeceğim. Konuşalım sana, sonunda da. Tak. İyi muzgal çorbağı alalım. Settik maestra. Gitmedik. Harikasın ha. Ayısın dedi. Bayramları bak bayraklarına. Tak. Geliriz. Bir kubiletin Mayıs'tan belirli alsın. Öbürler alsın, öbürler alsın belirli. Giydi bu salçarda. Gece bak. Gece. Görüşürüz. Akırkı muzikalık çarpakla olsınlar bilmeler tartı bayılı götürüm seni. Ulan tarafta yiyeceğime bir var göreyim de. Ya. Yine. Şaşırtasın. Yine bir konçakını alsan buna taraf. Neyse. Konçanlar var mı Eceme? Karbalımız. Bugün olsa Urbat Maestra, daha bir muskal çarmı alsak olur mu? Arkada muskal çarmı, etti kulaksa alsın. Toplamla bir yaktalak kaybolaktan olmuştu. Al, gel. Ata ağla, geliriz. Konçan alsa. Başlayalım, başlayalım. Sultanım sultanım, yaşlı laylana, olmuş da göz kırpırı, değirme sağlana, değirme sağlana.
Qo'shimchalarda belekmeyin yo'qlatamiz naqshalar beleklari. O'z negizini pensiya mas'uliyatligi bilan bir qo'shimchalar uni boshlab qo'yasizlar. Qo'lchaqlar salama. Eng salom. Eyvallah. Mirzalardan bir mirza o'rnidan turish kerak. Ayoli janimda bo'lish kerak. Men ayolimdan qo'rqmayman deb aytish kerak. Kim aytsa, o'kil atavasi naqshalar beligi bor. Kim aytadi? Men ayolimdan qo'rqmayman. Agar ne oldu? Men ayolimdan qo'rqmayman. Chega bir sherde ne bozor ketding sakay. Başlayın. Geliriz. Adınız? Muratbek. Çeken bana. Çeken Muratbek kim? Evet, havara oğluna dur lepçe. Evet, havara oğluna dur. Otur. Hadi yürü. Başlayın. Ben ayağımdan korkmayın. Korkma. Belekli çekenelere. Hakkını beni alıp sizlere çekene sırası veririz. Konuşalım olsun ama. Zamansa. Eyvallah, gecemizde nasıl açıkladı? Ağabeysin özünün tağaları var. Tahta aytkanda çok tağaları, tüm tağaların çalpı cemaatımızda gelirse topçu sağda sazdakan degen meymanları baştaga çok tağalardan cemaatın sözgü çakıralar. Gelirse. Çok tağalar. Yaşka vakit kalaydı, mırsalardan biri, apalardan biri. Kim başlaydı? Gelirse. Assalamualaikum. Şu geçen konukları, tuğanlar, bugün Kanat'ın toyuna gelgen, alыс sakından gelgen tuğanlar, Kudağlar, Kanat'ın dostları, eşkilerim, barında toy olmuş gelsinler. Bugün maksat menen altına şu köptön beri kütkön tilegin bugün orunda alıp gelin alıvatasar şu gelinge kutlu gelinlerden olsun, az ortaya gelin olsun, uyume kutap gelgen, töş taşıgan, söz taşımagan gelinlerden olsun. Şu ümürkö vaktım olsun, ölmessin, şu 2 yaş kanday sizler maksat tilek bulgan bolsam şu tileğin aytılgan kavulgan bolsun. Toyunlar kutlu olsun, 2 yaş vakti olsun. Ortalıkta çıkıp жүрген жаш балдарда ата-энелери болгондо 10 мүнөткө кармап турбаса, ысык шорпот атып атат болгондар, жаш балдар отургула. Улантабыз. Апалар, келиңиздер. Ким? Апалар. Депутаттар. Келиңиз. Хуш келипсиңер, ардактуу меймандар. Балаңыз менен кызыңыз бактылуу болсун. Ушулардын күнүн күчүн көрүңүздөр. Asman açık olsun, manayı bugünküde jarık olsun, daima karmaşkan bolduğu töylükte olsun, kuş boğulbek olsun. Rahmat. Kalganımız koşulabız mı? Aytılgan. Bugün olsa söğütler çıkmayıpsa, 2 yaş menen toy edermenen çoğu degende gelirse.
bayları mutlu olsun, toyları, sarbayları mutlu olsun, var bolыңızlar. Rahmat. Çiğindir cemaatı деген топ бар. Tayır, Nurbek, Topçubek ağalar başlayan Çiğindir. Sözler çıktı mı? Çiğindir. Hazırda sözlü gezegi, Uda taraf Ayaş'ta, Ayaş abalarda. Beklemir ağabeysin dostları, fayda durabız. Beklemir ağabeysin dostları. Gelіңіздер, жалпы жамағатыңыздан сөз іздейсіздер. Gelişti. Ayşadalar, bayadan beri şamda oturup ayda git kalmışlar. Bundan keyinki sözge dayardansın. Kudret Mirza'nın Ayşapaları cemaatınızlar bilen keyinki sözge dayar bolsa. Ağalar gelişler. Vakit kalaydı 2 yaşka. Assalamu alaikum tuğanlar, budalar, hoş geldiniz. Ne diyeceğim dostum Bekir, Ayşe Mirzat, şu iki balanı çoğu tarbiyalarsınlar, şu iki balan baktılı olsun, bargan жерінен baqtap, baqtılı oluşu, iki жақты сыйлаған, жақсы жастардан болсын. Бұларға бақытылы olsun, екі dünya бақытылықты қалаймын. Rahmat, Ayşe apalardan biri başıp çalasın, geliniz. Salamatсыздар ма? Құтманды кешіңіздер менен. Сада болойын айтылда, мына бүгін силен Биола Кудреті көңір бүгін тұрмыштың ең алғашқы Босоғысына қадам таштап, үй бүлө деген статусқа ие болып отырасыңар. Ушул статусыңар бекем болып, түбөлүктүү болсун балдарым. Бактылуу болуңар. Айтылда барган жериңен суудай сиңип, таштай катып, ошол жерди агартып, көгөртүп, кайненени сыйлап, жеңилин жерден оору колдон алган, акылдуу, эстүү келиндерден бол кызым. Сен эстүү кызсың, жакшы жердин баласысың. Enесini görüp kızından, eşiğini görüp törünüp degендей, bizden Gülüzat жақшы ayaldardın katarın toluktaydı. Oşonun tarbiyasını görген kızsın. Sen oşol жерді жақшы сөзгө калтырбай, кепке сөзгө калтырбай, жақшы келин болот деп ишенебиз. Айшаталарың, айшинелерің. Бактылуу болуңар балдарым. Турмуш жолуңар байсалдуу болсун. Рахмат, ағалар қалғанымыз. Кісері көпе, қошыластыр, Той нейлері құттықтап, сүрет көтшік, орын алсаңыздар болады. Әлбетте, бүгінгі күн ертең бүгін тап тақырып ұшышпай еткен меймандар. Тойдың елерінен сөзсіз түрде бір сүрет көтшіп алыңыздар, естелік болып болады. Келіңіздер. Rahmat. Ортолықта басып жүрген меймандар, мүмкін болса, орын алсаңыздар, ең соның болады. Құрматтуу Аяш апалар, бүгінгі тойға қош келіпсіздер. 2 жашқа бақыт қалайлы, белектерді тапшыралы, арамызда ырдайым деген ағалар бар екен, кезек береді. Мүмкін болса, баштайды. Келіңіздер. Кел. Ау, келіңіздер.
Саламатсыздарбы, урматтуу тоого келген коноктор. Мына досубуз Канатбек экинчи уулун үйлөп, элге той берип, ушул 2 жашка бата алып берем деп отурат. Эмне тилек кылсам досум тилейин кабыл болсун. Ушул жерде жакшы айтып аткан кабыл тилектердин баары ушул 2 жашка насип кылсын. Ушул Айшенелер дагы бүгүн Кудуреттин тоюнда отурабыз. Баламса айтарым, бактылуу болгула. Эч качан колоңтоңордун оту өчпөстөн, Жарборгондун алды бийлөөлөрдөн болушту. Кудайдан тилеп кетебиз. Мына кызматтуу аткан ушул жалпы тамада жигит сиздерге дагы ден соолук, ишиңерге ийгилик болсун. Микрофонду мен өзүм апарып берем. Эжиктер ким сүйлөйт? Ал, келиңиздер. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу коноктор. Мына бүгүн биз аяшыбыздын жана досубуздун көптөн күткөн тоюнда күбө болуп отурабыз. Аяш досум, ушул алган келиңер силерге жакшы акчыл той болуп берсин. Силерге кыз болсун, уулубуз, кызыбыз, кызыбыз, силерге ушундай бир чоң бакыт каалайм да. Ушундай татынакай болуп турасыңар да. Дайым ушундай колуңар бекем болсун, турмуш жолунда дайым бири-бириңерди сүйүп, жөлөп, таяп, бири-бириңерге ушундай бир эме болгула да, көмөк болгула. Бала чакалуу болгула. Кудайым жакшы күндөрдү силерге насип кылсын. Ылайым эле бактылуу болгула. Рахмат. Калганыбыз коштабызбы? Азыр бейлектерди тапшырыңыздар. Сүрөткө түшүңүздөр. Андан кийин ырдай турган агам мен бул жака чакырып урдатайын, Алгач той элери куттуктап, 2 жашты куттуктап койсок болот. Аяш ата аяш апалар бар болопсуздар. Бүгүн үйгө келгиле, ушу күндүн достумунде билгиле. Силерге деп багышталган тастар кол, баталарды бергиле, Ыргап билип такыр билбей тыныштым, кызым күлүптүн байы чыктымызды. Болsun, бар болыңыздар. Эми мына ушул достор менен бир сүрөткө түшүп алсаңыздар сонун болот. Келиңиздер анда, музыка бир аз жагып турсун. Канатага достордун ортолугуна келебиз. Келиңиздер. Ырдай турган агамды бат-баттан бошотуп, мен жана жиберип койсоңуздар болот. Сүрөткө ичинде менен урматтуу коноктор. Мына бүгүн бизде досторубузда чоң жақсы самалықтар болуда. Негізі 8 жас бақылы болсын, барыңызға келіп болыңыздар, біздің достарымыз атынан бір өңдерек болсын, келген меймандарға. Маэстро. Табиғат түнжіп бар күн
Qo'shimchaning chanamen chiynab qo'ydi. O'shanlar qarasa, eng salom. O'rchini ko'rganda, o'rchiga ilhom, bichini ko'rganda, bichiga ilhom paydo bo'lgan. Xudo taolo g'ayashlilardan o'rday degenicha paydo etdi. O'rday degenicha qayerda? Bejarashib qo'yamiz. Ya baxil, men jaqaganimcha. Kulmirachamen ko'rmanlar bormi? Sabah, başlayırsınız bugün. Qanagan yeringizden başlayıverek özünüzü tavalamız. Allah iştaşlığı unutmam. Sizlerle şöyle birlikte okunuzlar. Kızıldan giyirken telli, Kırkata payla peş belli. Yaşıldan giyirken telli, Biasa toy oldu, TikTok'ta ne oldu? Tak, bir mikrofon var, içine olsa bir ölçüyorlar. Tak, jangan geliyor, jangan geliyor. Jangan bos, jangan otur, bos dur. Kız kaçan sok. Budak dururlar, canım, budak dururlar. Men jangan dostlarım törtten soru verir. Soru, mırzalar dura çok verse, iyi biliyorum, kudret başkalar. Kuday bendin nare kılsın, Paduruşka толық жауап беріп қалса, айтында қызымыз başqarып қалышы мүмкін. Ошондуктан биринчи суроону Кудурет мырзанын досунан баштайм. Урматтуу меймандар, баарыбызарды көңүлүбүз сүрдү. Көр жактагы мониторго бурабыз. Урматтуу Кудуреттин досу, монитордо турган көл бул кайсыл көл? Ысык көл. Кол чалуулар барбы? Так.
Patrушка sizge суроо. Монитордо турган көл бул кайсыл көл? 1, 2, 3. Жооп жок. Эсеп 1-0. Кудуреттин досу сага суроо. Монитордо канча дана жылкы турат? 4. Айнан окуй берип серий кеттиң онда. Колчалар барбы? Эсеп азырынча 2-1, 2-0. Patrушка sizge суроо. Монитордо канча дана балык бар? Bilmeyin деген balık varken. Так. Keyingi soru Kudret Mırsat dostu sizge bul kayısıl şehir. Moskva. Moskva. Azamatsız. Alevi Patrушка sizge soru Monitordoğu bul kayısıl dom. Bir HBK Arabanski gelecekte bundan büyük üyler kurulup bekti уже. Akırdı soru olsun. Akırdı soru Monitordoğu kim? Роза Отунбаева. Patrушка, шанс, акыркы суроо. Бул монитордогу кыз ким? Балла. Бул албетте тамаша. Урматтуу меймандар, мындан ары үйрөнүү Кудурет өзүн башкара берүүгө. Макулбу? Карбашка болуңар үзүлбөсүн. Жогоруда Аяш ата, Аяш апалар сүйлөп өттү. 18 жаштан 80 жашка чейинки меймандарды мен 40 минут толуп бийге чакырам. Мүмкүн болсо, орундуктарда эч ким калбасын. Мен 2 жашты ортого чакырам, ортолукта бийлеңиздер, калган меймандарды кошо бийге чакырайын. Экинчи бий антракт башталды. Бийге чакырам, бериңиздер. Paracığım, Аяш апалары, жаштар бийге чыгалы.
Vakit toyu 3. bölüm. Bana en жақсы meymanlar kol çapsa, ökül atalısın birlikleri var. Bana en жақсы meymanlar var mı? Çak, 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 çak. Rahmat. Ben verdim. Kim alıp giden özüme çeçe oldular. Hurmatlı meymanlar, geçemizde aldığına жылдыралы. Ben iki taraf qo'shiqlarni sözgü dayar turmuşlar deb aytqanбыз. Hazır bolsa aldığınızlarga sanalı bir türde niyet tartып alalı. Tuğanlar. Ağa çeyin toygo jendelip kelgen жаш балдардын баарын мен жаныма жибериңиздер. Hurmatlı жаш балдар келгиле. Hurmatlı kinodogу терис каармандар келгиле. Жаш балдар, билейбиз, мен жаныма келгиле. Баягыдан бери мени жүзөтүп аткан жаш балдар жиберип койгузачы. Бас кудагай. Манан кетейин жекчан. Берге тур. Келесиңер. Мен бул жакка карап турсам, той биякта болот. Так. Жакын белгиле. Жакын. Бас. Анан кетейин асайлары. Бас тез. Ау. Дагы жаш балдар, келиңиздер. Мына жерге турабыз. Кияка турабыз. Кияка жакын тургула. Бас. Билейсиңерби? Так. Каякта сүйлөп атат экен таппай атат. Той биякта болот. Жүрөсүзбү биякка? Жүрүп. Болду. Каалаган жаш балдарды, калоочуларды. Бул жакка карап турабыз. Биякка карап турабыз, Жаш балдар, мен bir çarşınakay muzikalık çıkarma koyup verem, bilgilere bugün toy. Kettik bayasıra. Kalkanavlar, bileyse! Oppa Gangnam Style degan muzikaga biyleyim. Ağa şeyin hazır men 1, 2, 3 dep komanda verip, siler menin gözüme görünmey çok bolup ketkiler. Akıllı 1, 2, 3 stolların astına. Oldu. Menin gözüme görünmey tursalar boldu. Kıymalabay oturdular. Akıllı ataneler gelen çay çeviringsizler. Ben özüm barayım kaç ballarına. Rahmat. Meymanlar geçemiz aldığa жылдыралы. Men iki taraftan çoğu birgelikte sözge çakıram. Kanatbek ağız menen, altına ecel menen bir gönlüde yaşap жатқан qoşunalar. İster mi? Gelingizler. Bu sözge çakıram. Gelingizler hurmatlı qoşunalar. Haydi sana. Qoşunan. Kızım boşuna böyle bir başına dönem Bu da taraftan koşunalar bolsa gelip koyunuzlar. Bu da taraftan koşunalar bolsa gelingizler. Barыңыздардың құлағыңыздарға дағы bir ret көмеш сырға тағабыз. Сценарий бойынша
Эки тарап бир тугандар, анан жаштардан башка каалоо тиле калган жок. Улуу муундагы меймандардан анча-мынчасы калып кеткен болсо, келип мага жазылып койсун, тойдун акырында мен сүйлөбөй калдым деген таарыныч болуп калбасын. Урматтуу меймандар, кошуналардан кийин каалоочу айымдар үчүн ортолукта кызыктуу конкурс бар. Эң чоң белек өкүл атабыздын атынан 3000 сом акча. Кошуналар сөз баштайлы, келиңиздер. Emese urmattуу uşu toydun kelgen meymanlar, kuş kelipsizler. Kudret mene gelindin ülönü toyuna göğürlü turabız. Biz şu balabızga birinciden soluk kalayımız, ömür uzun olsun, algan jar mene ten kalsın, atenege büyüdüğü olsun, daima şu elin arasında aman ese jirgön tileyimiz, baktılığı olsun, koşuların altından bize arzu olan beleri tapşırıp koyulur. Dagı söyley turganda келиңиздер. Assalamu alaikum, урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Негизи бала төрөлгөндөн кийин атенен 3 милдет болот экен да. Биринчиси жакшы ат коюу, экинчиси жакшы тарбия берүү, үчүнчүсү ушу үйлөп коюу экен да, жакшы жерденчи. Мына атенеси бүгүн Кудуреттин атенеси канат акалар ушул 3 милдеттен тең кутулду да. Эми Кудуреттин бир эле милдети бар да азырча. Бұл нәрсені Құдай Таала Құран-ы Кәрімде "Вала тақуллахума уффиу" деген да. Ата-енеңе уф деген сөзді да айтпа деген да. Уф дегеннің мағынасы араб тілінде біреу өзінің біреуге наразылығын білдіріп отқаннан ең аз даражасы уф деген несін білдіру да. Мындайша айтқанда, сен ата-енеңе уф деген сөз ең төмен даражаны дағы айтпағын дейді, андан башқасын жөнеле қой деген сөз да. Бұл Құдіреттің үшін бір елен милдеті бар, ата-енесін разы қылу, ата-енесін жақсы сыйлау екен да. Мен ушул нерсени Құдіретке тілеп кетмекчимин. Бақытлы болғыла, қолмашқан қолмары ешқашан үзілбесін. Рахмат, айтылған тілектер қабыл болсын, бар болыңыздар. Көчөңүздөрдө дайыма тойлор болсын, тилек кылалы. Тойлорду куттуктайбыз, эки жашты куттуктап орун алсак болот. Кошуналар чоң рахмат силерге. Урматтуу меймандар, тамагыңыздар таттуу болсун. Алдыңыздарда той ээлери тарабынан даярдалган алдыңыздарга эт тартабыз. Ортолукка жаш балдарды алып коюңуздар. Рахмат. Кудуреттин жылы чайра чеңелерден шақтағай чеңелерден бірі чақырамыз. Құдай тарап чеңелерден бірі келсе, кілсе күнші ашылу, күнші рақпамын қойымса, өкіл апауысын ең чоң белектерін ол-қолдан күзіту конкурсы жасауыз. Кейін қақпақтан келсе, Құдай тарап. Бүгінгі тойлығы ең чоң белек өкіл апауысында. Шашпалдар отырула. Отырула, челім жаман. Кімді жегесі боласыз? Келінді жегесі боласыз. 300 бел айта берін. Қайсы келінді жегесі? Мұрағысы қайсы? Оны қой. Қайсы? Келін балам, тамашалайын. Айдында қызылыздың чеңесі мен жанында тұрады. Құдырет мырзаның чеңесі келіңсе ме? Оңға чайын санайын. Çıkmasa çenge bunu beleksizlikке. Kudret Mırza'nın çengesi 1. Kudret Mırza'nın çengesi 2. 2 degende keltirip koydum bu. Бар болыңыз, рахмат.
Hurmatly jig'lar, konkursun şartı tamamlanguncha. Hozir o'quvchilarga o'rtoqlikda deymi. O'rtoqlikda. O'rtoqlikda o'quvchilarga uluttuq qirg'iz kurash bo'ladi jig'lar. Tamoshalayın. Albatta men 1-2-3 deb komanda berib, artidan 10ga chayin sanab turam. Men sanab o'tguncha 18 yoshdan 80 yoshga cheyinki ayimlardan bo'laveradi. 4 tun ayim cho'g'ilib kelesinglar. 4 yo'q ayaqa. Men aytib qo'yaymi 1-2-3 deb. Tayyordansizlar. 4 danadan, 1, 2, 3 ketdik. 4 tun ayim chaqiramiz. Kelingizlar. Men sanab başladım. 1, 2, 3, 4. Gelen ne oldu? Olskan ciğerdir. 5, 6, 7, 8. Yaştın көңілін көтеріп қойылу деп атайын тойханаға шығылдық. Тура айтамын? Мен жармачайын басып келемін дечі. Мен жармачайын мені тегеректеп тұрғыла. Менден 1 метр ұзақ тұрасыңдар. Анткені үйде шеф бар, білесіздер бар. Конкурсына қатысып 2, 4, 5, 6, 7 айым. 8 айым болды. Konkursun şartı Çeke yeni geldiniz mi? Biz vatan mı gidiyor bu çay? Belki bir kafamı verebilirler. Siz oturuverseniz falan. Ben diyeceğim bana. Oturuverseniz falan. Bak, konkursumuzda 2, 4, 6, 7 ayın başlayacak. Hurmatlı ayımlar. Konkursun şartı komanda geçer. Ben hazır 1, 2, 3 dep komanda verip şurada varıp birden susuzluktu. Alıp gelip ortama koyarsınlar. 1, 2, 3 dedik. Birden susuzluk. Aramız geldik mi? 2, 4, 6, 7. Hurmatlı ayımlar, konkursun şartı temelde geçer. Men eskilerden ay çeke degen ırdır daptıram. Sizlerin susuzluklarda aylanıp bir turasızlar. Ay yeteke degen жерinde men al ejekede vurdayım. Al ejeke degende birden susuzluktu julup kalış gerek. Bunu kızın apası kim? Var mı? Bunu götürgün dağı var. Makul mu? Konkursun şartı düşünüktü mü? Ayıplar. Kettik anda. Hay sıra. Susuzluklar aylar diyeyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayıcık gülbeşinin suradı, ayıcık gülbeşinin zorluğuna, hayran beni güllerluğuna vuradı. Ayıcık gülbeşinin ağabeyde bastı. Koy sen. Ayıcık Yetken susuzluk çekmeyi aldı. Ne olur repetitsiya ketmey turum. Ketmey turamiz. Susuzluklar koyamiz ortalarına. Koyamızlar. Bir-birimizni avaylayamızlar. Çoğalmadı eşlemek, var жақсы mı? Tak, ardalar bileriz. Yeni adashtiram, almashtiram. Kettik. O aralarga ketmaslar, birleşseniz günü toy. Çakırık yaşlı koyunma, ayıcık gülbekçiden soradı. Al da yadamazsa, fakat şekliyle verim seni. Ayıcık gülberinin orduna, hayra beni gül orduna bıraktı. Ayıcık Yemgen susuzluk çekmeyi aldı. Hükün apa, var olumuz, rahmat, bir susuzluktu men aldım, aldanları bileyiz. İkinci orunga, birinci orunga ne denek var, kettik bileyle.
Bakalım sen kısa mı? Bir. Al. Yeni çapı olsun içinde. Ayıcık gülmekçinin suratı. Ayıcık gülmenin doğruluğa. Birleşkerek, susuzluklardan faydalanma. Al Ece. İmle susuzluk çekmeye kalsa o şov oyundan çektiler. Ne oldu verip koyun Ece'ne? Ece, Allah gidesin be. Tak, konkursuzda 2, 4, 5 ayım 4 susuzluk. Koldu bir kadar, bugün fay bir eksik. Uzka bir de. Buldum ettim boyumda. Ayıcık gülmekçinin suratı. Ayıcık gülmenin doğruluğa. Ece. Al da yana bastara bu çekmeyle Ece. Bilemezse hop. Ayıcık. Ece. Tak. 4 ayım kaldı, 3 susunduk. Aga, onu çıkıyorsa. Tak, bileyiz gel. Oldu bir kadar birleşerek. Yeni takı vaktilerin boyunda. Ay, gülmekçiyle suratı. Bile. Para oğlumuz rahmat. Allah getirsin. Tak. Adı kız kim? Ana Ece'nin güyormanları kim? Adımız kim? Akbeyli çekimli güyormanları kimdir? Afiyattan mı? Tak. Ayıda. Ayı dedim devisi güyormanları kayda. Yoksa iletişimiz var mı? Tak. Ulan Davuz, ikinci orumda, birinci orumda melek var. Gel. Gelin, öğretmenlersin boyunda. Ay, gülmekçinin suratı. Ay, gülmenin chicken. Bien. Abre la masa, voy a ir a Chile. Opa. Abre ya. Ay, azamat terus. Susuluklar doyou seme, hormatlayımlar. Ben tarafına gelip beriksin. Hormatlı birinci, ikinci orumda çıktan eceler. Tak, susunduktu. Susulanlar mı? Çıkıyor bu. Tak, ben ortalığa gireyim. Atınız kimele? Ayda. Atınız? Akbey. Güvermanlar bol çarptırasın ha? Birinci, ikinci orumda öküle tavuzu birlikleri var. Kuday nasip buyurup ki yıkıcıla egiz yaşı olsa egiz oldu, egiz kızdı olsun deyip dilek kılalar. Oşol egizlerin adlarını atayırız. Kim tapsa birinci orun, tapmagan ikinci orun. Nakıl mı? Kettik. Fatma Zura. Fatma Zura. Hasan Üsür. Canış Bayış. Zuhra Saliha. Zuhra Saliha degen adlar var mı? Var degenleri bol çarpmayı ulaşça. Var eken. Kettik. Nurbolot Bekbolot.
Can Bulut, Kan Bulut. Can Bulut, anan Kan Bulut. Tak, gittik. Bekcan Elhan. Bekcan Elhan, gittik. Bayaman Eleman. Bayaman Eleman var. Nurcan Gülcan. Nurcan Gülcan var. Degen at çok. Ayda verin. Bir. Hasan Hüsön. Hasan Hüsön. Aytıldı. Aytılgan attı, kayra aytmay çok. Tak. Toltura Ece, toltura. Bir. Apal Üpen de aytıldı. Yeke. Orusça, Kırgızca, Özbekçe bolu verin. Sita, gittik. Nurdana Güldana degen egizlerin atları var mı? Var ekan gittik. Jannat Nurjanat. Ne deysiz? Tak ha? Nurjanat, Jannat. Nurjanat, anan Jannat degen atları var mı? Var ekan gittik. Nurcan Gülcan. Ne oldu acaba? Bayağı gittiniz o. Bir. Üç kaça eğiyle sanayım. Bir. İki deyim. Erbulut Bekbulut. Erbulut Bekbulut. Bir. Guliza. Eliza. Baptır, barken gittik. Ayana Diana var. Bir. Aybek Nurbek. Bir kaç katı bıca. Tak, gittik. Aysada Gülsada var. Ben kütbeyim. Küt kaça eğiyle sanayım. Bir. Rayana Ayana var. Bir deyim. Bir dedim. Kol çağlar bolsun. Birinci oran. Azamatsız. Gittik Ravuz. Birinci oran. Ökül atavısın adından. Bunu da Jaşnakay Suşulka. Bir kol çağ koştur. Hadi bakalım. 500 dolar, Kırgız dolara. Balağı бар болыңыздар. Чоң рахмат. Құрметті меймандар, бүгінгі тойды демеуші болатқан өкіл атамызға, өкіл апамызға бір қол шаппай қойлы, разы шыққандар бар болыңыздар. Мен қалу тілектерді аяғына чейін жеткірем. Азырғы сөзді кезегі бүгінгі шебесін қадырлы қонақтары. Жақшылық менен игіліктен өте сана кеші ғой. Той иесі қанат ағамыздың бажалары сөйлемей қалыптыр. Бажалар? Бажалар бар ғой? Gelizler ошол бажаларга сөз берип, андан кийинки сөзгө эки жаштын бир туугандары даярданып турушат. Ералана, Небералана, келесиң бажалар. Мындан кийинки сөзгө даярдап турсун, Кудурет мырзанын жалпы бир туугандары, кызыбыз Айтылданын жалпы бир туугандары. Аска долор, кош канааттар, бир туугандары кийинки сөзгө даяр болуп туруңуздар. Урматтуу бажалар, 2 жашка убакыт калайлы эми. Келиңиздер. Ким баштайт? Assalamu alaikum. Hurmatlı konaklar. Aqtoy'un üyeleri, şu Kudurет men yerlerinin toyunda turamiz. Bardığınızlarga çeğden solup, uzun ömür, baca bağımızın, düşün yerinin hizmetini ardaymışı, elin aslında adamızların yaş çaylarını içkile, tuğan uruktu sıylagan, iki jaktı birden sıylagan yaşlardan olsun. Şu Rahmat. Ayımlardan biri qo'shimchalab qo'ysa, tengdep qo'ygan bo'lamiz-da. Ya, söyley turgan barmı? Çok qo'shilasizlar var. Aytılgan tilekler qabul bo'lsin. To'y esi qutuqdab qo'ysangizlar bo'ladi. Kelingizlar.
Мен уақыттарым кырбайым жогоруда айтып өттүм, 2 жаштын бир туугандары кош канаттар, аспан тоолору келиңиздер, 2 тарап чогуу чыгалы. Кудурет мырзанын бир туугандары, Айдилда кызыбыздын бир туугандары. Келиңиздер, бир туугандар. Bir tuğanlar geliyiz. Tisilüğüm tamanından ömürlüm. Kudret Mırza'nın bir tuğanları kayla. Bir tuğanlar gelme ister mi? Gelin ister ama. Rahmat. Mından keyinki sözgü dayardan dursun, bugünkü toyusun negizgeyleri, 2 жаштын достору, подружкалары кийинки сөзгө даяр болуп туруңуздар. Анда бир туугандар сөз баштасын, баарыбыз кулак салып туралы. Пат-паттан келип койсок эң сонун болот, урматтуу бир туугандар. Келиңиздер эми. Мырзалардан баштай берели, агалардан. Келиңиздер. Той башында bir адам сүйлөп, 100 адам угат дейт. Той ортолоп калганда 50 адам сүйлөп, 50 адам угуп калат эмиш. Toydun akırında men, anan toy esin Kanat ağam ökөбүз, barыңыздар угуп калбайлы. Туугандар, biraz тынчтаныңыздар эми. Келиңиздер, бир туугандар, сөз баштайбыз. Assalamu alaikum. Бүгүнкү Karanlık döndü jarıp oturan 2 жаш үйлөнүп тоюңар кут болсун, кармашкан болуңар, 2 дүйнө үзүлбөсүн, ар дайым бактылуу болгула, ата-энеге ийгиликтүү болгула, элдин ортосунда элдин керегине жараган жаштардан болуп жүргөнгө бактылуу. Рахмат, дагы бир туугандардан сүйлөй тургандар болсо микрофонду берели. Келиңиздер. Мой милый брат, поздравляю тебя с днем свадьбы. Это для тебя самый важный день. Желаю вам здоровья, счастья и красивой и безграничной любви. Сегодня женится мой брат, пусть будет крепким его брак. С женой будет лад в семье, счастливым станет брат вдвойне. Свою жену не обижай, во всем ее ты уважай. Пусть детки вырастут у вас и дарят радость каждый час. Рахмат, калганыңызды кылабыз, же сүйлөйсүздөрбү? Рахмат, анда бир туугандар сөз баштайлы. Келиңиздер. Урматтуу бүгүнкү актойдун себепкери болгон буй балам Кудурет, сиңдим Айдилда. Бүгүнкү үйлөнүү үлпөт тоюңар кут болсун. Силерге бул дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды каалайм. Чачыңар бир жазыктан агарып, колуңар кармашып, өмүр бою бактылуу болуп өткүлө, көп балалуу болгула. Силерге бул дүйнөдө бардык жакшылыктарды каалайбыз. Бүгүнкү берилген бардык каалоо тилектердин бар жагы экөөңөргө тийсин, кабыл болсун. Мындай жакшы күндөр силердин жашооңордо көп болсун. Биз силерди чексиз жакшы көрөбүз, бактылуу болгула. Рахмат. Сүйлөйсүздөрбү же коштасыздарбы? Коштасыздар, Бир туугандар, 2 жашка барыңыздар, колунан бекем, кармап кутуктап гүлдестен тапшырыңыздар, ырдай турганыңыздар, бат-баттан кутуктап келе калыңыздар, Бир туугандар, 2 жашка баралы.
оп-оқшаш көйнек киген екі қарындашыбыз бүгінгі 2 жаштың бақыт тойына атайын ыр белек даярдап келген. Дағы бір микрофон керек болуы, дағы бір микрофонды пайдасы себе атқан балдарға кетішті. Дағы бір микрофон беріп қоймыз. Ушул эки кызыбыздан ыр белек бар, мындан кейін достор, жаштар даярдырыңыздар. Сигдилерин? Сигдилери? Досторын ямар жандардан? Яқтылары бұлдай өзі. Той яқты олда. Келеміз. Атайын көңіл бөліп бүгінгі тойға жашнағай өр бөлек даярдап келді. Урмат меймандар еме алдыңызға ет тартылды. Арқасына білесіздер, түштік жергесіндегі ең популярдысы тамақ ашқан қаптығандар. Анда азырқы сөзіңізге бүгінгі тойдың негізгейлері екі жаштың достары, құрбы қыздар, подружкалар, жаштар келіңіздер. Kodret Mırza'nın dostları gelikse, Aydın'da Rızıvost'un padraşkaları, korkulukları gelikse. Meymanlar aldığınızlarga paket tartılıp kaldı. Hurmatlı ayımlar, ruhsat sizlerge.
Paket. Jigitler, kızlardan başlayayım mı? Jigitlerden başlayayım mı? Kızlar birinci taban aldılar. Eliniz. Kim? Salamatçılar ben. Elçileşken жүрөктөр, ezilişken nöttör. Hiç kaçan eskermesin, süyüngürgün geçkirmesin. Baktınlar adaşmasın, başkalar talaşmasın. Alsınlardı, bala bassın, arttanardı mal bassın. Baktılı oğullar, var bollar, karmaşkan bollardı, böyle üzülmesin. Rahmat, kızlar da gün söyleyin. Hoşlasınlar var. Rahmat, çigitler söz başlayın. Gelikler. Assalamualaikum konuklar. Kudret olsun. Birinciden vakti var. Başlarmen şunday senday. Oğlanlar şunda tüyünü alıp gelip, şunda tapıyalap, şundan az etkirgenine rahmat. Şu birinciden vakti olsun. Ondan gelmesi olup, uzun ömür olsun. Bu da şunda hiç kaçanmasın. Zamanlık torba. Gayet yaşlıkta şunda oynayıp kültürü olsun. Devam edeyiz olsun. Vaktılı oldu olsun. Bağırından vaktılı olsun. Daha söyley turgan jigitler olsa beremiz boldu, hoşlasınlar var. Rahmat. Kızlar sizler barыңızдар hoşlasınlar, көтөрүлдү. Ал түндүктүн аты Кудурет жана айтылды. Асмандагы бүркүттү самолет эле үркүттү. Кудурет үйлөндүңбү, укам бактылуу бол. Ушуну менен бойдокчулук күн бүттү. Жаштар белек тапшырат, кеттик. Bir antrak var. O son mezgilde eşim eşana gitmesi. Gittiğin paketli götürür, eşitli götürür, çönögön bolsa, eşitli olsan kalmak durup, kolundan paketin al koyarısıdır. Toyuna kalacağın, toplum oldurursa, beni özüm barandıram. Tekrar söz geçirmeysen. Instagram'a, TikTok'a деген kızlar, jigitler özünçe antrak tezgide düşsüyor bulup, hazır çalıplap bir takılı. Gelişlere, süreçme tatlılar. Жаштар, 2 жаш менен чогуу ортолукка келиңиздер. Жаштар үчүн заманбап би антрак. Батырушкалар менен чогуу. Сиздер чай ичип алсаңыздар болот деп коеюн. Бираз чай.
Kadırlı udağıyımız Bekdemir Ağa Gül Saraca. Aksakalları bilen bir gelip çıkalı gelirse. Uçağa gelirse. Çakın. Tak. Hurmatlı aksakallar ruhsat beringsizlerime. Algaç toyları meymanlarga razılık aytып alsın. Anda giysileri akbata beringsizler. Makul ba? Жалпы meymanlarga toy iesi Kanatbek ağamdan razılık söz bolsun. Meymanlarga geliriz. Hurmatlı meymanlar, bizden uğurumuz ve kızımızdan mazcalik, жақсы tilekteş bolup oturup berdingizler. Sizlerge çoğun razılık bildiremiz. Daim ele budan narıdagı yaşlıktardın üstünde oynap жүрө берсиңиздерге biz юбилейибиздин атынан тилектейбиз. Olçapı ozarı turganlar toy бүтүп атты эле да. Olçapыстар. Рахмат. Bekdemir Buday, жалпы меймандарга дасторкон чайган той ээлерине ыраазычылык болсун, келиңиз.
Урматтуу туугандар, ушул биздин мына Куданын бүгүнкү багда турганына баазыңыздар ыраазы болуңуздар. Ушул мен кызым менен күйөө балам жерде алгарып көрсүн. Ушул баардык нерселер жакшылыкка эме болсун, Менин досторум бар, туугандарым бар. Баардыгы ушул тууган болуп калган. Ошоға баардыгыңызга рахмат айтмакмын да. Шәртсиздик ушул. Рахмат. Дайым катташып ушул тойлордо ошо жүрөбүз, Кудалардын айткан ыраазычылык сөзүнө кудагыйларыбыз толугу менен кошулабыз дешти. Анда аксакалдар ат бата берсин, баарыбыз омин деп алаканды жаялайт. Эми мен баштайын, келиң сене. Куш келипсиңер, коноктор. Ушул Алла разы болсун баарыңарга. Бала чаканын тою ушу ар дайым ушу бүгүнкүдөй жайдары болсун. Эми мен мага ушу өтө сонун болду кудуреттин тою деп ойлоймун. Келген коноктор разы болуп кеттиңиздер. Алла разы болсун баарыңар. Бала чакаңар менен үт өмүр менен тынчаман сак саламат ак жолун берип кудалар жетип алыңыздар. Алла разы болсун баарыңыздарга. 2 жашка ушул өмүр узун болсун, кармашкан колдору түптүү төлүктүү болсун. 90-100 жашты берсин Кудайым. 5 уул, 5 кыздын ата-энеси болсун. Бактылуу жаштар болуп, экөө ушу ынтымак болуп, ушу бүгүнкүдөй күлүп жайнап, жайнап турсун. Андай ушу күлгөн каактарын көрөйүн, ойнап кетейин. Аллаху акбар. Урматтуу меймандар, дагы бир ирет алаканды жайыңыздар, аксакал аталар ат батасын берсин. Келиңиз. Амин. Рахмат. Ушунчалык берип, ушу эки юбилейге жакшы ниеттерди айтып, жаш каалоолорду айтып, ушу бүгүндөй чоң рахмат сиздерге. Менин илерим ушу эки бала бактылуу болсун, ден соолугу болсун, эч качан оорубасын ушу. Өмүр бою кармашкан колдору ажырабасын ушу. Куда сүйөктөр 1000 жылдык кудалардан болсун, эч качан ушу ажырашпай жашына туганлыкта жүрөт. Чоң рахмат бүгүнкү сыйыңыздарга. Рахмат чоң. Амин. Аллаху акбар. Аксакал атамдагы ак батасын берсин, урматтуу меймандар, атайын басып келди. Амин деп алаканды жайып бериңиздер. Келиңиздер. Амин. Пайгамбар батасын берсин, бай дөлөтүн берсин, кызыл берекасын берсин. Балдардын ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун болсун, ойлогон ой тилек максаттарына жетишсин. Аллахым кетпес дөлөт, жакшылыктарды берсин. Аллаху акбар. Бүгүнкү айтылган тилектердин баары, берилген баталардын баары 2 жашка ылайым кабыл болсун дейли. Бүгүн дастархан жайган той ээлерине мен ыраазымын деген мейман болсо, аянбастан 10 секундта бир кал чыгарып коюңуздар. Чоң рахмат. Рахмат, бар болуңуздар. Чоң рахмат той ээлери. Орун алсаңыздар болот. Келиңиз. Урматтуу меймандар, бүгүн кызматыңыздарда жалпы кызгалдар тойгонабыздын жамааты, кызмат кылган официант кыз жигиттер, камерачылар, сүрөтчүлөр, музыканттар, ырчылар, тойдун толугу алып барган мен ноокаттын кулуну Руслан Мырзабалдым. Чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу меймандар, келиңиздер. Шашылган конокторго уруксат, шашылбаган жаштар үчүн, каалоочулар үчүн дагы 4 музыкалык чыгарма бар. 2 жаш менен биргеликте келиңиздер. Маэстро, жакшы музыкалардан.